Neću odustat. Evo, neću sad inat, neću odustat. Eto, ne znam. Iskreno ne znam. Evo, mraku sam. Počet ću stvarno opet gledat te tutoriala. Šta da moram radit? Ajoj, pa se trebam zabiti, ja sad ću se zabiti odmah. Neću se zabijati, ste normalni. Ne smiješ se više ni zabijat. YouTube donio nova pravila ako si u opasnosti, ako prikazivaš da si djeca u opasnosti, da smo svi u opasnosti. Ako radiš nešto što bi neko mogao napraviti. Ne, zabranili, to je lijepo. Evo, crveno svjetlo, stanite. Čekajte. Davaj savjete, dobre savjete, nemoj biti lud. Davaj savjete, fine, kako treba voziti. Znači, kad sjednete u auto, vozačku, obavezno volat držite se u ruku. Kada je crveno svjetlo, stojite. Mislim, sjedite, ali stojite sa autom. Nemojte se ustajati kad dođe crveno svjetlo. Znači, prva tako. Budem dao neke dobre savjete, možda će bolje proći. Vidim. Ali pohvalno sa YouTube-a, svaki oblik, ne znam, netolerancije prema drugima i svaki oblik, da se kaže maltretiranja će biti uklonjen, što mi se jako sviđa, više niko neće sme da me bije! Niko više ne sme da me bije! A prije udri po meni, gru! Na YouTube snimaj s onim mobitelima, ne moraš ga branit, ma kaki! Ko je vidio brani dečka dok ga drugi tuku, vadi mobitel i snimaj! Ja ležim u lokvi krvi, aj snimaju! Pa da, svi vadite, ne daj Bože da bi mi neko preskočio! Prijatelj najbolji vadi snima, jebate koji video žuti! Ja jedno dolazim sebi, istuko me, prebio me. Ja da dolazi sebi žuti, vidi kakav video, koji video, pogledaj. A ja, lele. I ništa, tako da sve pohvalno. Šta ste snimali ste. Šta ste bili ste. Pa ti sad objavi kako u školi, joj što psuju u školi mater učiteljicama i to. Ajde sad budi frajer pa opsuj. Odmah ti gase kanal. Nema te, papa. Hoćeš ti biti ne se psovat, hoćeš ti biti aktivno, spolno, kako da si izdravo? Aktivno, spolno snošli prema tuđim mamama, pogotovo prema učiteljicama. Mauna ćeš biti, evo tebi odmah, ban sa YouTube-a, ne možeš ni to više. Prije si mogao, prije učitelji. Da, pa to se pa čača, pa majka, pa ovo, pa ono, to je sad ove nove generacije, a mi to nismo smjeli. Mi, brate mili, kad opsuješ odmah cap, cup, pljačka fino, ošinete s onom šibom, pa te povuče za uši, pa te povuče iza ušiju za ove. Crveno stoji, nemojte živčanit, crveno stojite, pustite se fino, dišite. Ovo što se žviga iza mene nije došla psihijatrija po mene, nego tek skreće desno. Znači ako vidite ovako svjetlo, tek skreće desno, ništa opasno, ali samo nastavite sve. I da, nisi smio ti učiteljici ma kaki, pa te uvati, pa te pošalje. Ovaj bio toliko glup, evo kaže ne slušaj da to ovaj bio toliko glup. Učenik jedan pita ga da prođe povijest. Ja se divim toj priči. Eto, nije moja, ali se divim priči. Kad je bio prvi svjetski rat, ovaj ne zna. Kad je bio drugi svjetski rat, ovaj mu dao da to podvuko mu da to nauči, sam da prođe, ovaj ga neće očima da ga vidi, neće da ponavlja učenik razred, da ovaj mora učiti sad radi njega. Podvuko mu šta će ga pitati s povijesti. Ovaj ni tako. Pa kad je počeo drugi svjetski rat, ni to ne zna. Ja da šta će učitelj od muke skine one cvike, ne dočara. Nemojte cvike za vrijeme vožnje. Pogotovo sunčane naočale. Za vrijeme vožnje. Ko je to vidio? Ste vi normalni? Samo sam da vidim. Šta ćete reći? Samo da vidim. Ne to radite. Ne. Skini od cvike.
i veli, pa dobro, kad je vidio žišta, živo, ne znam, prije toga ga ispitivo, ništa je znao, na kraju išao na ta pitanja, kad je prvi, drugi svjetski rat, pojma nema. Na kraju treće pitanje, dobro, kad je bio treći svjetski rat? Ne vjeruje. Kaže, kad je bio, skoro sam rekao, kad je bio treći svjetski rat? Joj, konta. A veli učitelj, treći svjetski rat još nije bio. A veli učitelj, bravo dva. Bravo dvojka, bježi mi s oči da te više ne. Konačno je čovjek znao odgovor na neko pitanje. Konačno je ovaj ga pustio. Imali su mi glupih u našim generacijama, daleko od toga. Ali to su sad dana vremena. I nešto najvažnije, dnevnik starog momka se nastavlja, a mi se uskoro vidimo sa novim temama. I ja se nadam da neće biti toliko velik odaziv ko što je bio do sada, jer ne mogu ja to sve popratiti, ne mogu, pišu ko je producent, redatelj, rekao, ne majstore, ne stignem ja sa svim tim ljudima popričat. Ne mogu ovo, hoće autograme. Ja došao tamo dijelim, ma kakvi autogrami čovječe, ja ne dijelim grame, ja na kile dijelim. Nikakve, ništa na grame. I još jedan savjet, probaš na tim nekim savjetima mudrim. Nikad, znači nemojte snimati voziti, jer je to jako opasno. Ja ću sad odmah prestati, čisto da budem uzor. Pa eto, a kažu da sam bio glup, sad ću biti pametan. I kažem, nemojte voziti, odjava, nemojte voziti za vrijeme vožnje. Nemojte snimati za vrijeme vožnje. I to je to, najvažnije. Jer morate se koncentrirati na cestu. Ovo će biti zadnji video iz auta. To obećavam, zadnji video iz auta više nikad neću snimati dok sam na cesti, a nemojte ni vi. I nemojte vi, policija, isto da mene snimate dok ja vozim po cestu. Znači, ako ja prekoračim brzinu za 20.000 znate vi mene šta snimat, slikam. Znam ja kako ja izgledam, slikam sad svaki dan, ne trebate me i vi slikati. I vi malo imajte razumijevanja. I slijedite moj primjer. Za vrijeme vožnje neću da vidim kamere na cesti. I točka. Eto, to je bilo to. Puno pozdrava od Đuče Nemulosa, do idućeg nastavka Dnevnik starog momka.